Bogu hvala za slavljenje, Bogu hvala za vsakega, ki slavi, za vsako dušo, ki se radosti, ki poveličuje edinega odrešenika, edinega Jezusa. Amen, amen, amen. Par besed nam spregovori duhovni voditelj slovenske nacionalne prenove, Mijo Kekič, ki še ga danes nismo srečali, ne tako? Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem zelo vesel, da je danes gospod Josip med nami. Lahko ste slišali, že malo ima zelo zaseden urnik, veliko potuje in pričuje, predava, govori. In zdaj nam bo povedal še veliko zanimivega, kar bi si lahko samo želeli, da se tudi pri nas začenja uresničevati in se naj uresničuje še bolj, da bi prenova namreč zares še bolj stopila bliže tistim oddaljenim. O tem smo se malo tudi pri mizi prej pogovarjali, je bilo res čudovito slišati njegovo pričevanje. Jaz počasi dobivam apetit, da bi nekateri šli k njim enkrat od naših, ne? Tako iz prenove koordinatorji mogoče,
kakšni duhovniki tudi, in da bi malo videli, kako oni to tam delajo, ne. Je prej povedal par podatkov, upam, da bo še nam povedal, da dobimo tudi mi malo tisti gušt. On zelo rad reče gušt, ne. Jezus sam je z guštom šel do ljudi, ozdravljal, reševal, osvobajal, ne. Tudi mi si želim, da bi imeli ta gušt, to veselje, to željo, ljubezen, ogenj, ne, da želimo prinesti Jezusa drugim, ne. To je nekaj čudovitega. Amen, aleluja. Evo, sad bi trebali malo konkretnije govoriti o toj novoj evangelizaciji. Malo bolj konkretno bomo zdaj govorili o novi evangelizaciji. Ja sam imao sreću što sam proputovao svijet i vidio kako to funkcionira u drugim zemljama. Imel sem to srečo, da sem prepotoval svet in videl, kako to deluje v drugih deželah. I što je jedan od mojih najboljih prijatelja, pater Remigije Mlinarić. In kar je eden od mojih najboljših prijateljev, pater Remigije Mlinarić. On je misionar u Peru već preko 35 godina. Doživel, torej kot misionar je v Peruju že več let, ogromno let. I tamo je dugo vremena bio zadužen za karizmatsku obnovu. In tam je bil veliko časa zadolžen za karizmatično prenovo. Tako da ima ogromno iskustvo organizacije karizmatske obnove u jednoj zemlji. Tako da ima veliko izkušenj pri organizaciji katoliške prenove v eni deželi. Tako da sam s njime mogao promišljati sve korake koje smo radili u Kristoforima. Tako da sem lahko preko njega, z njim sem lahko premislil vse različne korake, ki smo jih potem delali tudi v tej skupnosti Kristofori. Davno sam zapamtio jednu rečenicu koja glasi: ako imate viziju, a nemate strategiju, ostaje samo iluzija. In pravi, zapomnil sem si en stavek, ki je bil izrečen: če imate vizijo, pa nimate strategije, to ostaja iluzija. I možete se polomiti, svašta raditi, ali ostaće uvijek na iluziji. Lahko se prelomite, lahko delate vse mogoče stvari, ampak še vedno boste ostali pri iluziji. Bog daje viziju. Bog daje vizijo, ali daje i strategiju. Daje pa tudi strategijo. A mi mislimo da možemo sami smisliti strategiju. Mi pa mislimo da lahko kar sami si izmislimo strategijo. Da se samo sjetim što sam sve pogrešio u životu. Če se samo spomnim, kje vse sem pogrešil v življenju, mogao sam puno više učiniti da sam prije to znao. Lahko bi naredil veliko več, če bi vedel o tem prej. Dakle, kad govorimo o karizmatskoj obnovi, ko torej govorimo o karizmatični prenovi, onda bi trebali prvo imati u glavi glavni cilj. Bi najprej morali imeti v glavi glavni namen. Koji je naš cilj? Kaj je naš cilj? Naš cilj je dovesti ljude do duhovne zrelosti. Naš cilj je pripeljati ljudi do duhovne zrelosti. To znači da mogu sami dalje duhovno rasti. To pomeni, da bi oni postali sposobni sami naprej rasti duhovno. Da kroz Euharistiju, sakramente, sve ono što se u crkvi događa, mogu sami dalje. Da oni z Euharistijo, z sakramenti, z vsem, kar se v cerkvi dogaja, da oni znajo iti sami naprej. Prečesto se događa da su ljudi 20 godina u zajednici i ne mogu sami. Dogaja se, da so ljudje že 20 let v neki skupini, pa še ne znajo samostojno naprej. Mene su zvale neke stare zajednice da im održim seminar kako bi vidjeli kako će ih Bog upotrijebiti. Povabile so me že nekatere starejše molitvene skupine, da bi jim povabil kako naprej, da bi jim povedal kako naprej. 20 godina čekaju da ih Bog upotrijebi. 20 let že čakajo, da bi jih Bog končno uporabil. Rekao sam, nikad vas neće upotrijebiti. Rekel sem, nikoli vas ne bo uporabil. Ako vas nije dosad, neće vas ni poslije. Če vas ni do sedaj, vas ne bo niti naprej.
Mi ne razumijemo najosnovnije stvari ponekad. Mi ne razumemo najbolj osnovnih stvari pri tem. Zašto? Što učiniti, kako učiniti da čovjek bude duhovno zreo? Kako narediti, da bi človek postal duhovno zrel? Apostoli su bili duhovno zreli kad ih je Isus napustio. Apostoli so bili duhovno zreli, ko jih je Jezus zapustil. 3 godine je bio s njima 3 leta je bil z njimi i onda im je rekao sad me više ne trebate. in potem je rekel, zdaj me več ne potrebujete. Sad možete dalje sami, Zdaj greste lahko naprej sami, ali s Duhom Svetim. ampak svetim duhom. Znači ne trebate nikoga osim Duha Svetoga. Torej ne potrebujete nikogar razen svetega duha. To ne znači da mi ne trebamo crkvu, ispoved, svećenike pa i duhovnike. To ne pomeni, da mi zdaj ne potrebujemo več cerkve, pa duhovnikov in tako dalje. Ali moramo shvatiti da mi rastemo kad imamo odnos 1 na 1 s Bogom. Moramo pa razumeti, da mi rastemo, ko smo v osebnem odnosu z Bogom. Tako, znači kad ja mogu slobodno dolaziti k Bogu. Torej, ko jaz lahko svobodno prihajam k Bogu. Ako nam je to vizija, onda tako postavimo i strategiju. Če imate to vizijo, potem postavite strategijo. Znači, ljude dovesti do Boga Torej, ljudi pripeljati k Bogu i onda ih tako dugo voditi dok ne budu sposobni sami dalje ići. in jih tako dolgo voditi, dokler oni sami ne bodo sposobni sami iti naprej. I jedno i drugo je jednako važno. In eno in drugo je enako pomembno. Vrlo često se dogodi prvo, ali se ne dogodi drugo i onda ima problema. Če se zgodi prvo, pa se drugo ne zgodi, potem nastanejo težave. Ljudi dožive nevjerojatna obraćenja. Lahko doživite neverjetna spreobrnjenja. Nešto smo danas čuli tu, ova lijepa svjedočanstva. Nekaj takega, kot smo slišali danes tukaj, tako lepa pričevanja. I onda su oduševljeni 5-6 godina Ljudje so navdušeni 5-6 let i čekaju da ih Bog upotrijebi. in čakajo, da bi jih Bog uporabil, I nikako da ih upotrijebi. pa jih nikakor ne uporabi. I onda događaju se stvari koje su svima vama poznate. Potem se dogajajo stvari, ki jih vi vsi poznate. Pa ja bih danas nešto konkretno sada. Kako smo mi odlučili, prvo kako smo odlučili doći do onih koji ne idu u crkvu. Naj povem nekaj konkretnih stvari, kako smo se mi odločili priti do tistih, ki ne hodijo več v cerkev. Rekao sam da sam godinama hodao po župama, po crkvama. Več let sem hodil po župnijah, po cerkvah. I lijepo je govoriti vjernicima, Lepo je govoriti vernikom, ali osjećao sam se kao da bacam sol u more. ampak počutil sem se, kakor da mečem sol v morje. More je već dosta slano, malo posoliš, neće se ništa primijetiti značajno. Morje je že itak slano, če malo soli vržeš, se itak ne bo poznalo. Ja mislim da imamo mi dovoljno dobrih svećenika, kateheta Mislim, da imamo dovolj dobrih duhovnikov, pa katehetov. i da oni koji su u crkvi mogu dobiti ono što im treba. In tisti, ki so že v cerkvi, lahko dobijo tisto, kar potrebujejo. A šta je s onih 85%, 90% koji nisu u crkvi, a kršteni su? Kaj pa s tistimi, ki 85-90% ljudi, ki niso v cerkvi, pa so bili krščeni? Nedavno sam bio u jednom gradu u hotelu. Nekoč sem bil v enem gradu, torej mestu v hotelu, To je mjesto Čapljina u Hercegovini. v Čapljini, v Hercegovini. I onda su mi postavili pitanje zašto si došao u hotel, a tu su 2 crkve. In so mi postavili vprašanje, zakaj si prišel v hotel, saj so tukaj že sta 2 cerkvi. Pa rekao sam im, gledajte, tu ima otprilike 450 ljudi. Rekel sem, pogledajte, tukaj je približno 450 ljudi I po mojem iskustvu otprilike 150 ljudi koji tu ne idu u crkvu. Ne. 150 ljudi od vas ne idete u crkvu. ja. In po mojih izkušnjah 150 ljudi med vami ne hodi v cerkev. Da vas je neko pozvao u crkvu ne bi došli. Če bi vas nekdo povabil v cerkev, vi ne bi prišli. Ali došli ste tu. Sem pa ste prišli. Zato što ste čuli da neće biti svećenika. Zato, ker ste slišali, da tu ne bo duhovnik, Znači samo laici. da so samo lajki. Čudna evangelizacija.
čudna Neko bi rekao evangelizacija. da je to malo čudno, zašto nisam uzeo svećenika sobom? Nekdo bi lahko rekel, da je to malo čudno, zakaj nimam duhovnika s sabo. Rekao sam, Isus kaže da je veća radost na nebu radi jednog obraćenog grešnika nego radi 100 pravednika. Jezus pravi, da je večje veselje v nebesih nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 100 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Reći ću vam zašto sam u hotel došao, a ne u crkvu. Tako, povedal vam bom, zakaj sem hotel priti v hotel, ne v cerkev. Nema ljepše stvari na ovom svijetu. Ni lepše stvari na tem Za svetu. mene nema većeg zadovoljstva Zame ni večjega zadovoljstva, od propovedanja evanđelja nevjernicima. kakor je oznanjati evangelij nevernikom. Znači, dovoditi one koji nisu u vjeri natrag u stado ili prvi put u stado. To pomeni pripeljati tiste, ki niso več v cerkvi, nazaj v cerkev. Ili one koji uopće ne vjeruju, nisu kršteni. Ali pa tudi tiste, ki sploh ne verujejo in niso nikoli bili krščeni. I od tih 150 ljudi, možda 10% će se vratiti Bogu ili će prvi put doći k Bogu. In od teh 150 ljudi bo mogoče 10% res prišlo nazaj k Bogu. Da se samo jedan vrati, Če bi se samo eden vrnil, bit će velika radost na nebesima. bo to veliko veselje v nebesih. A ne samo na nebesima, Pa ne samo v nebesih. ta radost je u našim srcima. Ta radost bo tudi v naših srcih. Evo, to je razlog zašto evangeliziramo i na taj način. To je razlog, zakaj evangeliziramo na ta način. To radimo u 10 gradova u Hrvatskoj. U 10 gradova u Hrvatskoj. V 10 mestih na Hrvaškem to počnemo. I otprilike svaki mjesec imamo od 200 do 1000 ljudi na našim susjedima koji ne idu inače u crkvu. In približno 200 do 1000 ljudi imamo vsak mesec na naših srečanjih, ljudi takih, ki ne hodijo v cerkev. Koja je to nevjerojatna privilegija? Kakšen neverjeten privilegij je to. Tu privilegiju ne možemo imati ako propovedamo u crkvi. Tega privilegija ne moramo imeti, če govorimo, oznanjamo v cerkvi. Naravno da mi imamo seminare po crkvama, da nismo odustali od crkvi. Seveda imamo pa tudi seminarje po cerkvah, nismo proti cerkvi. Evo i sad sam u crkvi. Evo, zdaj smo v cerkvi. Na tragu toga došla nam je ideja da napravimo časopis koji će izgledati potpuno svjetski. Prišla nam je zamisel, da bi izdajali časopis, revijo, ki bi izgledala čisto posvetno, bez ikakvih crkvenih slika. brez nekih cerkvenih slik, Uređen moderno da je tako urejena, i koji će imati kršćanske interesantne tekstove. ampak ki bo imela zanimive krščanske članke. I počeli smo pred 4 godine Pred 4 leti smo začeli i sad imamo 45. broj. in imamo že 45. številko. Od trećeg broja smo na svim kioscima. Od 3. številke dalje prodajamo to že po vseh kioskih. Naklada 10.000. Naklada 10.000. Mnogi su se kroz taj časopis vratili Bogu. Mnogo ljudi se je preko te revije vrnilo k Bogu. Čak imamo neka svjedočanstva, baš imamo u sljedećem broju, žene koja je bila evangelik i kroz Bog je se prešla u katoličku crkvu. Celo pričevanje imamo neke bivše, torej gospe, ki je bila pri protestantih in je prišla nazaj v katoliško cerkev. Zato što je čitala Bog. Ker je brala to revijo, Buk. Osim Buka imamo Remu, koja izlazi već 10 godina, 11. Poleg revije Buk imamo še revijo Rema, ki izhaja že 11. leto. Ona nije na kioscima, nego je isključivo preko pretplate i to je za one koji žele malo više znati o Bogu, za malo zrelije vjernike. Ne prodajamo jo po kioskih, ampak po naročilu jo prejemajo tisti bolj, mogoče že malo bolj verniki, ki so že malo bolj napredovali. I imamo novi časopis koji se zove Pija. Imamo tako revijo, ki se imenuje Pija. Po Padre Piju. Po Patru Piju. Koji je časopis za žene, za kršćanske žene. To je revija posebej za krščanske žene. Sad će izaći 5. broj. 5. številka. Da. Izgled. Sljedeći mjesec. I s njom smo isto na kioscima.
In ta revija je tudi v kioskih. I ljudi nas čitaju, imamo jako dobre povratne informacije. Imamo zelo dobre odzive, odmeve. Ali da bismo to sve mogli napraviti, morali smo postaviti strategiju. Da bi pa vse to zmogli, smo seveda morali postaviti neko dobro strategijo. Što je problem laika u katoličkoj crkvi? Kaj je problem pri laikih v katoliški cerkvi? Dobar vjernik ima obitelj sa mogućnošću što više djece. Vsak dober vernik seveda ima družino s možnosti čim več otrok. Kakav je to karizmatik koji ima dvoje djece? Kakav je to karizmatik koji ima dvoje djece? Kakšen karizmatik je to, če ima samo 2 otroka? U Slavonskom Brodu zajednica ima prosjek 8. V Slavonskem Brodu v molitveni skupini povprečno je 8 otrok v vsaki družini. Jedan put na jednom seminaru su mi oni svirali. Na nekem seminarju so mi oni igrali, prepevali. I njih šestero je imalo 47 djece. In 6 članov te molitvene skupine jih je imelo koliko? 47 djece. 47 otrok. To je svjedočanstvo. To je pričevanje. Ako si dobar vjernik, imaš obitelj s puno djece. Če si torej dober vernik, imaš družino z veliko otrok. Da, može biti dvoje. Ok, lahko sta tudi 2. Imaš posao. Imaš službo. Aktivan si u župi. Si dejaven v župniji. I kako misliš onda biti aktivan još u zajednici? In kako misliš, da boš potem lahko še dejaven v skupnosti? Ja sam to radio godinama. To sem jaz počel leta in leta, tako. Imao sam svoj privatni biznis. Imel sem svoj privaten posel. Vodio sam zajednicu. Vodil sem tudi skupnost. I svaki vikend sam negdje imao seminar. In vsak konec tedna sem bil nekje na nekem seminarju. I svako malo sam završio u bolnici. Svako? Svako malo sam završio u bolnici. Ja, in vsake toliko časa sem končal v bolnici. I onda sam shvatio da tu nešto ne štima. Potem sem razumel, da tukaj nekaj ne gre. Počeo sam razmišljati, napravili smo strategiju. Začel sem razmišljati in smo naredili strategijo. U to vrijeme naša zajednica, tad sam još bio u Dobrom pastirju, brojala je 600 članova. V tem času sem bil v skupnosti Dobrega pastirja, bilo nas je 600 članov. Mi smo imali u Hrvatskoj seminare na koji su dolazili od 5 do 10 tisuća ljudi. Imeli smo seminarije na Hrvaškem, kamor se je zbralo tudi 5 do 10 tisoč ljudi. I to je bilo svaka 2 mjeseca. Svake 2 mjeseca. I onda sam ja rekao, od naš 600 mogu bi svako dati neku članarinu i mogli bi zaposliti 3, 4, 5 ljudi. In potem sem jaz predlagal, ker nas je 600 v skupnosti, če bi vsak nekaj denarja dal, bi lahko zaposlili nekaj naših ljudi. Onda su se neki digli i rekli, badava ste primili, badava dajte. Aha, nekateri so se pa dvignili, so rekli, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. I moj predlog nije prošao. In moj predlog tako ni bil sprejet. Tada sam se ja odlučio odvojiti. Takrat sem se jaz odločil, da bom šel zase, posebej. I rekao sam, ko misli ozbiljno, može doći u moju zajednicu, ali s tim da mora plaćati 10. Kdor želi priti z mano v novo skupnost, če misli resno, mora plačevati 10. Ja sam mislio da će doći 5 do 10 ljudi maksimalno. Mislil sem, da bo prišlo mogoče 5-10 ljudi. Ali prijavilo se odmah 40. Ampak takoj se je prijavilo 40 ljudi. Koji su mislili ozbiljno. Ki so resno mislili. Ako tako nešto namjeravate, morate odmah nešto shvatiti. Če nekaj takega nameravate, morate takoj nekaj razumeti. Morate biti transparentni. Morate biti transparentni. Ne smije biti ništa na crno. Ničesar ne smije biti na črno. Ja sam počeo sa evangelizacijom pred 20 godina. Molim se. Pred 20 godina sam počeo sa evangelizacijom. Ja, pred 20 leti sem začel z evangelizacijo. I od tada sam uvijek snimao sve što govorim. In že takrat sem posnel vse, kar govorim. I imam arhivu toga. In imam cel arhiv tega. I nikad mi niko ne može reći tada i tada si rekao to.
In nikoli mi nihče ne more očitati in reči, takrat in takrat si rekel nekaj. Neki ljudi krivo čuju, Ker nekateri ljudje napačno slišijo, neki ljudi namjerno krivo čuju. nekateri ljudje namerno napačno slišijo. Kad ljudi znaju da snimaš, onda svi dobro čuju. Če pa ljudje vedo, da ti vse to snemaš, potem vsi dobro slišijo. Druga stvar, ako počneš skupljati novce, Druga stvar, če začneš zbirati denar, onda se mora znati ulaz i izlaz novaca. potem je treba vedeti, koliko je denarja, koliko je dohodnina, koliko je izhod, torej stroškov. Tako smo mi osnovali zakladu, ustanovu i udrugu. Aha, kako ustanovi? Zaklada, ustanova, institution, kak se to Ja, kaže na slovenskom? ustanovo, ustanovili smo neko ustanovo, Zakladu i društvo, udrugu građana. sklad in društvo. Ja. Znači, mi kao Kristofor imamo 3 vrste organizacije. Tako imamo torej 3 vrste organizacije. Zaklada nam služi za dobrovoljne priloge i donacije. Sklad služi za prostovoljne prispevke, donacije. Ako nam neko želi dati donaciju, uplati na račun zaklade. Če nekdo hoče dati svoj dar, donacijo, potem to uplača na račun našega sklada. I zaklada je javna Sklad je javen i ne može niko zloupotrijebiti 1 kunu. in nihče tega ne more zlorabiti. Zaklada je osnovala instituciju ili ustanovu. Sklad je ustanovil to ustanovo, Ustanova se bavi između ostalog izdavaštvom, znači inštitut, izdavanjem ne? časopisa i knjiga, In ta ustanova se ukvarja z izdajanjem revij in knjig i bavi se održavanjem seminara. in pa s prirejanjem seminarjev. Bavimo se i hodočašćima. Tudi z prirejanjem romanj. I još smo osnovali društvo, udrugu građana. Ustanovili smo tudi še društvo, torej društvo državljanov svobodnih. Prema crkvi smo katoličko društvo, a prema državi smo udruga građana. Torej, v odnosu do cerkve smo katoliško društvo, v odnosu do države smo pa neko društvo državljanov. Možda se vama to čini komplicirano Mogoče se vam to sedaj zdi zapleteno. i svima se to tako činilo pred 10 godina, Vsem se nam je to tako zdelo pred 10 leti, ali sad svi vide koliko je to bilo mudro. ampak zdaj vsi vidijo, kako je to bilo modro. Nas trenutno ima 12 na plaći, full time. Med nami nas je 12, ki smo na plači in delamo full time. Među njima su oni koji rade časopise, Med temi so novinari, tisti, ki izdelujejo te revije, evangelizatori evangelizatori i muzičari. in glasbeniki. Naši muzičari su na plaći. Znači, njihov posao je slavljenje Boga. Naši glasbeniki dobijo plačo od nas, so na plači, njihov posel, služba je, da slavijo Boga. Oni mjesečno imaju minimalno 10 nastupa. Koliko? 10. Ja. Mesečno imajo približno 10 nastopov I između toga imaju pune ruke posla. in tako imajo polne roke dela. Cilj nam je da niko od nas ne radi više od 180 sati. Cilj nam je tudi, da nihče ne dela več kot 108 ur. 80. 180. Osim mene, ja mogu 300. Samo jaz delam 300 ur. Tako da niko ne izgori. Da ne bi nihče pregoreval. Mi držimo seminare po Hrvatskoj Imamo seminarje na Hrvaškem i imamo ulaznicu. in tudi torej vstopnice so. Unajmimo dvoranu, Najamemo dvorano, normalno je platimo preko računa. Plaćamo sve preko računa. plačamo vnaprej preko računa. Ulaznice su simbolične. Vstopnice imajo simbolično ceno, 30 kuna za one koji su zaposleni, 30 kun za zaposlene, studenti i penzioneri 10 kuna, študentje, upokojenci 50 kun. a oni koji nemaju novaca, 10. Prostite. a oni koji nemaju novaca, njih pustimo džabe. Tisti, ki pa nimajo denarja, prost vstop. Zašto smo to uveli? Zakaj smo to uvedli? Radi transparentnosti.
Zaradi transparentnosti. Ako nastupate kao nekakva ustanova, ako radimo kao ustanova, onda se moramo držati zakona. Če delamo kot neka ustanova, inštitut, potem se moramo držati zakonov. Ako bi mi pokupili dobrovoljni prilog, Če bi mi prejemali neke dohodke, po zakonu mora doći neko iz porezne uprave, prebrojiti to i od toga moramo platiti PDV. po zakonu je pač to treba prešteti, koliko dati račun o tem in potem plačati davek. Inače kršimo zakon. Ker sicer bi kršili zakon. A mi smo ustanova za promicanje kršćanskih vrednota, a jedna od kršćanskih vrednota je poštivanje zakona. Mi smo pa ravno ustanova za, torej za promocijo, spodbujanje krščanskih vrednot. Ena od teh vrednot pa je tudi spoštovanje zakonov v državi. I ne kupimo dobrovoljni prilog. Znači, pod našim sustavima ne kupimo dobrovoljni prilog. To pomeni, če prav razumem, ni nekih dohodkov, Znači, isključivo ulaznica. samo vstopnica je, kar zberemo denarja. Kad smo to uveli, bilo je svakakih priča. Molim. Znači, ljudi su se čudili kad smo rekli da ćemo naplaćivati Ko smo to seminare. povedali prvič, ne, da bodo vstopnice, da bo treba plačati, smo slišali marsikaj. Ali s vremenom su ljudi shvatili da je to puno pametnije od dobrovoljnog priloga. Vseeno pa smo razumeli, da je to veliko bolj pametno, kot pa brez vsega. I kod svega toga nema problema ako se zna račun. Pri vsem tem ni problema, če so računi čisti, jasni, dostopni. Znači, ako sve ide preko računa, Če vse gre preko računov. ako nema novaca na ruku, Če se ne daje denar kar tako na roko. točno se zna koliko je moja plaća, Točno vsak lahko ve, koliko je moja plača, koliko su moji troškovi telefona i svega ostaloga koliko so moji stroški telefona in drugih stvari. i kod god hoće može to provjeriti. In kdorkoli lahko je o tem seznanjen. Znači, to nije nikakva tajna. To ni nobena skrivnost. Mi sad započnemo s jednim sasvim novim projektom Sedaj začenjamo z enim popolnoma novim projektom, u koji bi mogli uključiti i vas. v katerega bi lahko vključili tudi vas. Počinjemo sa školom molitve. Začenjamo z šolo molitve. Znači, s tečajem, nazvali smo je tečaj Kristofori. Torej, imenovali smo jo tečaj Kristofori. Prošli smo eksperimentalnu fazu od 6 mjeseci. Smo že dali skozi eno tako preizkusno obdobje 6 mesecev. Gdje smo radili sa 100-tinjak ljudi. Delali smo z približno 100 ljudmi, Gdje smo vidjeli koja je metoda najbolja i što je najučinkovitije. da bi videli, katera metoda je najboljša, najbolj učinkovita. I sad smo dali oglas da primamo ljude u tu školu. In sedaj smo pač izdali oglas, povabili smo ljudi v to šolo. I to u mjestima gdje smo mi održavali naše evangelizacijske susrete. In sicer na tistih krajih, kjer smo že imeli naše seminarije. Ne može se svako prijaviti u školu. Ne more se vsakdo prijaviti v to šolo. U stvari, može se prijaviti, ali nećemo svakoga primiti. Lahko se sicer prijavi, ampak ne bomo kar vsakega sprejeli. Znači, postoje uvjeti. So torej neki pogoji. Želimo raditi samo s onima koji to misle ozbiljno. Želimo delati samo s tistimi, ki to hočejo zares, Koji imaju ispravnu motivaciju ki imajo močno motivacijo i koji žele sudjelovati u tome. in ki želijo sodelovati pri tem. Recimo, u jednom gradu se može javiti 10 ljudi Recimo v nekem kraju se lahko prijavi 10 ljudi, i mi razgovaramo sa svih 10 ljudi pogovorili se bomo z vsemi 10 i napravimo proračun te grupe. in naredimo proračun. Financijski proračun. In naredimo finančni proračun te skupine. Zanima nas njihova plaća, njihove primanja. Zanima nas njihove plače, njihovi prihodki. I kažemo, od svoje plaće, od svojih prihoda morate dati od 1 do 10%. In rečemo jim, od vaših plač, prihodkov morate dati od 1 do 10%. Glavni razlog tome je da vidimo da mislite ozbiljno. Glavni razlog tega je, da vi pokažete, da mislite zares. I da pokažete koliko vam to vrijedi.
in da pokažete koliko je za vas ta šola vredna. Ako je neko jako bogat, dovoljno je da da 1%. Ako jedan jako... Da. Ako je neko jako bogat, dovoljno je da da 1%. Pogledam. Ako je neko 1%. Nisem Ako je neko jako bogat, može dati samo bogat. 1%. Če je nekdo zelo bogat, potem je dovolj, da da 1% lahko. Većinom je to 5 do 10%. Večinoma dajo od 5 do 10%. Zašto? Zakaj? Zato što se treba naći prostor Zato, ker potrebujemo prostor za to, u kojem će se ljudi sastajati. kjer se bodo ljudje sestajali. Treba se platiti troškovi onoga koji će voditi u školu. Potrebno je plačati tistemu, ki bo to šolo vodil, I treba plaćati za one koji ne mogu platiti. in potrebno je plačati za tiste udeležence, ki sami ne morejo plačati. Oni koji su nezaposleni ili, ili ne mogu platiti, Tisti, ki so nezaposleni, pač ne morejo plačati, oni mogu na drugi način platiti. lahko pa plačajo na drugi način, Mogu lijepiti plakate, lahko lepijo plakate, mogu pozivati ljude. lahko kličejo ljudi. Mi ćemo njima naći dovoljno razloga, dovoljno načina da nam pokažu da ozbiljno misle. Bomo že našli dovolj drugih načinov, da pokažejo, da mislijo resno. Zašto mi tako razmišljamo? Zakaj mi tako razmišljamo? Ako se želite baviti nekakvim biznisom, Če se želite ukvarjati z nekim poslom, želite oformiti neku firmu, želite ustanoviti neko firmo, da li ćete zaposliti 1000 ljudi i onda od tih 1000 ljudi naći ko bi mogao biti dobar šef? ali boste zaposlili 1000 ljudi in potem poiskali med njimi dobrega šefa? To niko pametan ne bi napravio. Tega nihče pameten ne počne. A mi to stalno radimo. Mi pa to vedno počnemo. Nije li pametno prije zaposliti menadžment? Znači, zaposliti inženjere koji će voditi firmu Ali i ni menadžere. pametno najprej zaposliti menedžment, torej inženirje, menedžerje, Koji će napraviti strategiju ki bodo izdelali strategijo i koji će se onda baviti radnicima. in ki se bodo potem ukvarjali z delavci. Ista stvar vam je i u evangelizaciji. Enako isto je pri evangelizaciji. Sjetite se trgovanja talentima, trgovanja. Spomnite se, gre za trgovanje tudi s talenti, ne? Za trgovanje. I ako vi osposobite 5 do 10 ljudi u jednom gradu, Če vi torej usposobite 5 do 10 ljudi v enem mestu, ti će onda dalje osposobljavati druge. ti bodo potem naprej usposobili še druge. Onda ćete znati da sve štima Potem boste vedeli, da vse je na svojem mestu i da niko neće imati primjedbi. in da nihče ne bo imel pripomb. Nije uvjet da taj koji se prijavi bude član Kristofora. Ni vedno tako, da tisti, ki se prijavi, da potem kar postane član skupnosti Kristofori, Može biti dio postojeće zajednice, a može posle osnovati svoju zajednicu. lahko ostane član obstoječe molitvene skupine ali pa ustanovi kako svojo. Naš je cilj da osposobimo ljude za evangelizaciju. Naš cilj je, da usposobimo ljudi za evangelizacijo. Sve što se u toj školi radi je transparentno. Vse, kar počnemo v tej šoli, je transparentno. To znači sudionici mogu svome župniku i bilo kome sve ispričati što god se događa. Torej, udeleženci lahko vsakomur, svojemu župniku, vsakomur povejo vse, kar se dogaja. To nam je i cilj. To je tudi naš cilj. Znači ništa nema sakriveno. Torej, nič ni skrivnega. Sve je dokumentirano Vse dokumentirano. i ako tako napravimo nećemo imati problema. In če tako delamo, ne bo težav. Što će se raditi na tim grupama? Kaj bomo počeli na teh skupinah? Obučit ćemo te ljude da mogu biti samostalni. Naučili bomo te ljudi, da lahko postanejo samostojni, Da postanu zreli vjernici. da postanejo zreli verniki. Zreli vjernik se ne postaje tako da završiš 50 kurseva. Zrel vernik ne postaneš tako, da zaključiš, daš skozi 50 tečajev. Ima karizmatske zajednica koji idu na sve moguće tečajeve. Obstajajo karizmatične skupine, kjer ljudje gredo na vse mogoče tečaje. Ja znam neke karizmatike koji nema što nisu završili, koji tečaj nisu završili. Poznam določene karizmatike, pri katerih ni praktično, ne vem, ničesar,
kar oni že niso dali skozi, probali. Ali ih još uvijek nisu samostalni, još uvijek ih Bog ne upotrebljava. Pa vendar še vedno niso samostojni in jih Bog ne uporablja. Zato što svi preskačemo taj prvi korak. Zato ker vsi hočemo preskočiti ta prvi korak. Ta škola ima 4 stupnja Ta šola ima 4 stopnje. i prvi stupanj je osnove molitve. Prva stopnja so osnove molitve. Promatranje, Zrenje, meditacija meditacija i onda molitva. in molitev. I tako prođemo sva 4 evanđelja. In tako gremo skozi vse 4 evangelije. I kroz godinu dana čovjek prođe sva 4 evanđelja In v teku enega leta oseba na ta način premoli skozi vse 4 evangelije zna svaki najsitniji detalj evanđelja. in pozna vsako najmanjšo podrobnost evangelijev. U svojem srcu upozna Isusa Krista, V svojem srcu spozna Jezusa Kristusa. ali nisu samo evanđelja u pitanju, Ne gre pa samo za evangelije, nego uzimamo i iz katekizma, ampak vzamemo osnov tudi iz katekizma, iz enciklika, iz raznih okrožnic, crkvene povijesti. crkvene zgodovine. Znači, mnogo toga prođemo što bi jedan zreli vjernik trebao znati. Gremo skozi mnoge stvari, ki bi naj jih zrel vernik poznal. Što je osnovna svrha toga? Koja je osnovna svrha toga? Kaj je torej osnovni namen tega? U srcu biti 100% siguran kakav je Bog. V srcu biti 100% gotov, kakšen je Bog. Ja znam postaviti pitanje ljudima, što mislite, je li Isus uživao ozdravljajući bolesne? Jaz postavim kdaj vprašanje ljudem, kaj mislite, ali je Jezus užival, ko je ozdravljal bolnike? Šta mislite? Kaj mislite? Zamislite si dijete koje ozdravi. Predstavljajte si otroka, ki ozdravi. Zamislite kak dvoje male djece dovedu za ruku tato koji je teško bolestan. Predstavljajte si, da dva otroka pripeljeta svojega očka za roko in en otrok je težko bolan, Možda slijep od rođenja mogoče slepo rojen, ili nikad nije vidio svoju djecu. oče pa nikoli ni videl svojih otrok I Isus ga ozdravi. in Jezus ozdravi tega očeta. Koja radost. Kakšno veselje. I mislim da Isus to promatra ovako. Mislite, da je Jezus to tako spremljal? Bez osjećaja. Brez občutkov. Kad čitamo na taj način evanđelja, Ko beremo evangelije na ta način, onda promatramo i ono što ne piše. potem torej zremo, opazujemo tudi tisto, česar ne piše. Ako piše došlo je mnoštvo bolesnika, Isus ih je sve ozdravio, Če piše, prišlo je velika množica bolnikov in Jezus jih je vse ozdravil, onda promatramo Isusovu facu. potem opazujemo Jezusov obraz. Kako je on reagirao na ta ozdravljenja? Kako je reagiral na ta ozdravljenja? Kako se on veselio? Kako se je veselil? Kako su apostoli reagirali? Kako so apostoli reagirali? I potrebno je dosta vremena dok se srce ne počne radovati zajedno s Isusom. In potrebno je veliko časa, da vidimo prave stvari. Vi recimo u tim evanđeljima imate zapisano na mnoštvo mjesta kako su ljudi doticali Isusa. Vidite, na veliko mestih v evangelijih piše, kako so se ljudje dotikali Jezusa. Nećete vjerovati koliko to puta piše. Ne bi verjeli, kolikokrat to piše v evangelijih. Koji su ga se dotakli, ozdravili su. Tisti, ki so se ga dotaknili, so ozdravili. Kad to promatraš 20 puta, Ko to zreš, opazuješ 20krat, došli su u Genezaretski kraj. naprimer, prišli so v tam pri Genezaretu. Kad su ljudi prepoznali Isusa, Ko so prepoznali Jezusa, rastrčali su se po svim okolnim mjestima, so hitro stekli okrog po drugih krajih, obavijestili su ljude što da učine. obvestili so druge ljudi, kaj naj naredijo. I kad bi Isus dolazio u sela, zaseoke i gradove, Ko je potem Jezus prišel v vse te druge kraje, oni bi stavljali bolesnike na nosilima na trgove
so potem ti ljudje tam že pripravljeni postavljali svoje bolnike pred njega. I kogod bi se dotakao Isusa, svi bi ozdravili. In kdor se je dotaknil Jezusa, vsi so ozdravili. Sad kad ste čuli, niste ništa doživjeli. Zdaj, ko ste to slišali, niste ničesar doživeli. Ali da ste promatrali, Da, ko pa vi to zrete, bolj opazujete, onda bi vidjeli Isusa kako je došao pješke u grad, potem bi vi videli v zrenju, bi videli kako je Jezus prišel peš v mesto, vidjeli bi tu količinu bolesnika na trgu, videli bi koliko je bilo teh bolnikov na trgu, njihovo ozdravljenje, njihovu radost. njihovo zdravljenje, njihovo radost. Nisu ga pustili. Niso ga pustili oditi. Onda je izašao iz grada, došao do sela. Potem je prišel iz tega kraja v neko vas. U selu se to ponovilo. Tam se je isto ponovilo. Ali što još vidimo da piše? On je išao u gradove, sela i zaseoke. 4 kuće izvan sela, 2 km dalje. Ja. Kaj pa še vidimo, da tam piše? Pravi, šel je v mesta, v kraje, v vasi, pa tudi v zaselke, recimo tam, kjer je bilo samo 4 hiš. Kralj kraljeva, gospodar gospodara, pješke. Kralj kraljev, gospod gospodov je šel peš. Nije mu bilo teško. Ni mu bilo težko. Nije rekao donesite vi njih ovdje. Ni rekel pripeljite jih sem. On je otišao tamo. Ampak on je šel tja. I frapantno piše, oni su se dotakli njega i ozdravili. In pretresljivo, da piše, dotaknili so se ga in so ozdravili. Šta mislite, zašto toliko puta riječ Božja kaže da su ga se dotakli? Kaj mislite, zakaj Božja reč toliko krat pravi, da so se ga dotaknili? Kad to promatraš, doživiš, on ti postaje jasno. Zašto? Ko to zreš, to doživljaš, doživiš in ti postane jasno. Zakaj? Nakon sati i sati promatranja, Po urah in urah takega zrenja jednom će stati u redu za pričest. bo še enkrat tako stal v vrsti za obhajilo. I Duh Sveti će te podsjetiti. In Sveti Duh te bo spomnil. Što ćeš sada napraviti na pričesti? Kaj boš sedaj storil pri obhajilu? Dotaknut ćeš njegovo tijelo. Dotaknil se boš njegovega telesa. Ako si prije doživio tome u promatranju, u molitvi, Če si to prej doživel v zrenju, v molitvi, otvorio si svoje srce, si odprl svoje srce. pripremio si se za taj susret sa milosrdnim Isusom. Pripravil si se na to srečanje z usmiljenim Jezusom. Tako čitanje mijenja naše srce, priprema naše srce za susret s njime. In takšen način branja evangelijev pripravi naše srce za srečanje z njim. Tu nema nikakve teologije. Tu ni nobene teologije. Mi se uopće ne dotičemo teološke stvari. Sploh se ne dotikamo nekih teoloških vprašanj. To je evanđelje koje je namijenjeno siromasima, ribarima. Saj to je vendar evangelij, ki je namenjen ubogim, ribičem, Malim ljudima. majhnim ljudem. Budite kao djeca, Bodite kot otroci. a djeca promatraju. Otroci Djeca doživljavaju. doživljajo, Djeca otvaraju svoje srce. odpirajo svoje srce Mijenja našu molitvu. in to spremeni našo molitev. To mijenja naš pristup sakramentima. Naš pristop k sakramentu. To mijenja naš život. To spremenja naše Mijenja življenje. naše srce. Spreminja naše Daj srce. nam da sve više vjerujemo. Daj nam da sve više možemo vjerovati. In nam pomaga, da vse bolj lahko verujemo. Drugi stupanj ima dimenziju svjedočenja. Druga stopnja v tej šoli ima razsežnost pričevanja. Nekad je u 17. 18. stoljeće katolička crkva cvala zbog kruničarskih društava. Ali krunica sa razmatranjem notajstava. Vendar gre za rožni venec z zrenjem skrivnosti. Ima ljudi koji su 1000 puta rekli, a sada ćemo razmatrati kako se Isus znoji krvavim znojem. Obstajajo ljudje, ki pravijo, ki so 1000krat že rekli, zdaj bomo premišljevali o tem, kako je Jezus krvavi pot potil. I kad ih pitaš, i kako si ti to razmatrao? Ko pa jih vprašaš, kako pa si ti to premišljeval? Nikako. Nikakor. Nikoli se nismo naučili, kako zreti, premišljevati te skrivnosti. A to je sistem lekciju divina malo prilagođen tome. Je pa to sistem lekcijo divina U 7 koraka, po 7 korakih, vrlo jednostavno. zelo enostavno. Ali je tako koncipirano da se niko ne može izvući. Sljedeći korak je meditacija. Naslednji korak je meditacija. Gdje se pitamo što to za mene znači.
ko se vprašamo, kaj to zame pomeni. Poslanica Hebrejima 2.18. Pismo Hebrejcem, 2. poglavje, 18. vrstica. U čemu god je on bio iskušavan, u tome nam može pomoći. Pravi, v čemer je on namreč bil preizkušan, v tem nam lahko pomaga. Koji se za nas krvlju znojio. Ki je za nas krvavi pot potil. Koji je za nas bičan bio. Ki je za nas bičan bil. Ne radi nas, nego za nas. Ne zaradi nas, ampak za nas. To je se dogodilo da bi nam mogao u nečemu pomoći. Ena od glavnih posledic torej izvirnega greha je občutek zavrženosti. Gotovo svako od nas ima problema sa osjećajem manje vrednosti. Skoraj vsak od nas ima probleme z občutki manj vrednosti, Osjećaj odbačenosti, neželjenosti, z občutki zavrženosti, nezaželjenosti, krivnje, krivde, imamo određene strahove, imamo določene strahove, imamo određene prepreke da ne možemo nešto prihvatiti ili nešto povjerovati. v nas so določene ovire, da ne moremo nečesa sprejeti ali verjeti. Ja sam o tome jako puno pisao u knjizi Sila odozgora. Veliko sem o tem pisal v knjigi Sila odozgo, moč od zgoraj. Moderna psihijatrija pokušava to shvatiti Moderna psihijatrija poskuša to razumeti i oni znaju da naše sadašnje ponašanje ima puno veze sa onime što se dogodilo u najranijem djetinjstvu. in oni vedo, da se današnje obnašanje naše torej ima veliko povezave s tem, kar se je nam zgodilo, ko smo bili še majhni. Kolike su naše majke razmišljale da nas pobace? Kolikokrat so mogoče naše matere pomislile, da bi nas splavile? Koliko puta očevi nisu htjeli čuti zašto se još jedno dijete začelo? Kolikokrat naš oče ni hotel slišati o tem, da je bilo spočeto otrok. Mnogi od nas smo doživjeli najveće odbacivanja od osoba koje su nas trebala najviše voljeti. In mnogi med nami smo ravno doživeli največjo zavrženost ravno tistih oseb, ki bi nas morali najbolj imeti rade. Naš duh to zna. Naš duh to ve. Duh Sveti to zna. Sveti duh to ve. I to treba biti iscijeljeno. In to je treba ozdraviti. I kad molim drugim mjesecima za unutarnje isceljenje, Ko torej molim v duhu, v jezikih za notranje ozdravljenje, tada molim nešto što moj ne razumije. takrat molim nekaj, česar moj ne razume. Kad bi razumio, onda bi osudio. Ko bi moj to vedel, razumel, bi obsojal. Mama, zašto si me ti htjela odbaciti? Mama, zakaj si me hotela splaviti? Ili oče, zašto ti smeta što sam se ja rodila žensko? Ali oče, zakaj me nisi maral, ker sem ženska? Ovako moj to ne zna. Tako pa moj tega ne ve. Ali moj duh moli i doživljava unutarnje isceljenje. Moj duh pa moli in doživlja notranje ozdravljenje. Kroz koliko godina smo bili povređivani? Skozi koliko let življenja smo doživljali rane? Koliko se gorčine nakupilo u našim srcima? Koliko zagrenjenosti se je nabralo v nas? Koliko negativnih osjećaja? Koliko negativnih občutkov? Koliko ćemo trebati moliti drugim mjesecima da se postavi na svoje mjesto? Koliko časa bomo potrebovali moliti v jezikih, da bi se vse postavilo na svoje mesto? Dan danas stalno neko kleveća, ugovara, ima loše misli o nama. In tako še danes, ko smo odrasli, nekdo slabo govori o nas. Ako molim drugim mjesecima, automatski doživljavam isceljenje od toga. In ko molim v jezikih, torej avtomatično doživljam notranje ozdravljenje od vsega tega. Moj duh zna stvari koje moj razum ne zna. Moj duh ve stvari, ki jih moj razum ne ve. Duh Sveti teško može moj razum potaknuti da moli nešto konkretno. Sveti duh težko spodbudi moj razum, da bi molil nekaj konkretnega. Ali zato bez ikakvih problema može potaknuti moj duh da moli. Zato pa brez vsakih težav Sveti duh lahko spodbudi mojega duha, da moli. Ako često molite, primijetit ćete da vaša molitva svaki put drugčija. Če pogosto molite v jezikih, boste opazili, da je vsakokrat drugače. Odlučite moliti u jezicima. Odločite se moliti v jezikih. Onda primijetite kako to ide snažno, brzo.
in doživite, kako gre to hitro, močno. Osjećate da ste u nekoj velikoj potrebi. In čutite, da ste kot da ste v neki veliki potrebi. Kad se naučite osjećate zlo. In občutite neko zlo. Naš ne prepoznaje vračare. Naš ne prepoznava nekih vražarjev, nekih čarovnikov. Ali duh ih itekako prepoznaje. Ampak naš duh jih pa še kako prepozna. Duh Sveti kaže, moli jer si u opasnosti. Sveti duh pravi, moli, ker si v nevarnosti. I ako moliš drugim jezicima, nećeš biti u opasnosti. Če moliš v drugih jezikih, torej se boš izognil nevarnosti. I završavam samo s ovim. Kad molim drugim jezicima, moj duh moli, ali moj od toga nema koristi. Da zaključim, kadar jaz molim v jezikih, moj duh moli, moj razum pa od tega nima koristi. To znači da mogu moliti svaki put kad ne upotrebljavam jezik. Razumski ne upotrebljavam jezik. Probat ću to. Znači, ja mogu moliti drugim jezicima svaki put kad ne moram nešto govoriti. Torej pomeni, da lahko molim vsakokrat, zato v jezikih lahko molim vsakokrat, tudi če ne uporabljam jezika. To znači ja svojim umom mogu čitati knjigu, gledati televiziju. To pomeni, z umom jaz lahko berem knjigo, gledam televizijo. Moliti krunicu u sebi. Lahko tudi molim rožni venec. Mogu bilo kako zaposliti. Lahko moj kakorkoli zaposlim. A da u isto vrijeme molim u sebi drugim jezicima. In istočasno pa molim v sebi v jezikih. To su dvije potpuno neovisne molitve. To sta dve popolnoma neodvisni molitvi. Pavao kaže što slijedi? Kaj pravi Pavel? Molit ću duhom, ali molit ću i umom. Kaj naj torej storim? Ali bom molil v duhu ali v umu? Prvo kaže duhom, a onda umom. Molil bom z duhom, potem pa tudi z razumom. On kaže molite bez prestanka u suradnju s Duhom Svetim. On pravi, molite neprenehoma v skladu s Svetim Duhom. Zašto ste se čudili kad sam rekao da molim 3 sata do 4 sata drugim mjesecima? Zakaj ste se začudili, ko sem rekel, da naj molite, da molim 3 ali 5 ur v jezikih? A ne čudite se onima koji non stop puše? Ne čudite se pa tistim, ki non stop kadijo? Koji non stop gledaju televiziju? Ki non stop gledajo televizijo? Koji non stop čitaju novine? Ki non stop berejo časopise? Koji non stop rade neke gluposti u svakoj slobodnoj situaciji? Ki non stop počnejo neke neumnosti? A zašto bi bilo načudno ako ja non stop molim drugim jezicima? Zakaj potem jaz ne bi molil v jezikih? To je samo sažeto. Ok. Hvala. Vsi, ki upajo van, prejmejo moč. Vsi, ki upajo van, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo van, prejmejo novo moč. Amen, aleluja, aleluja, amen, aleluja. Amen, aleluja. Upaj van, dragi brat, on ti daje moč, veruj ti, on
vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč. Vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč. Amen, aleluja. 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 Pripravimo se na to, da bi sprejeli take darove za evangelizacijo, darove oznanjevanja. Bo gospod Josip bo posebej za to molil za nas. Jezus me sprašuje, zakaj naj te ozdravim? Če si v muki, če je težko, če je stiska, zakaj naj te ozdravim? Zakaj? Imaš kak razlog, da boš grešil potem? Da boš zleknjen v naslonjaču, da boš zdrav? Odgovor je, da bi ga oznanjal, da bi ga sporočal, da bi ga drugim prinašal. Imamo ta končni cilj, mogoče se pripravimo zdaj, pa potem med svetomašno daritvijo, pripravimo se na molitev, da bi sprejeli milosti. Velike stvari bo Gospod delal, velike darove. Aleluja, Bogu hvala.